إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين الذي خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه من ربه اليقين فنصلي ونسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله تعالى من النار ومن حال أهل النار. إخوتي وأخواتي في الله، بإذن الله تعالى نحاول أن نذكر ونتذاكر بيننا، لأن الذكرى تنفع ولكن لا تنفع إلا المؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وبيوتنا من الحرام. اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. إخوة، بإذن الله تعالى نواصل مع موضوعنا كما بدأه الأخ، موقفنا مع القرآن، موقف كل واحد منا مع القرآن. لماذا هذا الموضوع إخوتي في الله وأخواتي في الله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتكى أمام الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أو هرأي مسيب جول بتدبه أو يتلين الله سبحانه وتعالى جول إن لا مكة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هرأي ko ɓiɗɗo mon miñam mon taalibajo mon inchallahu taala woni wadde o bayan ɗo na oustaz
na o alim ko yiɗuɗo diina inchallahu taala ko ɗum waɗi alhamdulillah min suɓi o mawdu ɗo woni haalu julɗo kala hakkunde julɗo kala e o qur'ana allah subhanahu wa taala miɗo yetta haray moɓɓen fof e président ɓen e kala walluɗo en e o mawdu ɗo ma e o muhadara ɗo en toro allah subhanahu wa taala si tawi woɓɓe men ari addori nawnaji yo allah subhanahu wa taala hokkuɓe afiya kala arɗo ɗo e probléme no fotata wo yo allah subhanahu wa taala hokkumo meilleur ko wiyete solution aduna e lahira fi hon ɗum ihwati wa akhawati suɓuɗen o mawdu haray yewtere men nden na wona ɓe makiri noon nane na politique na wolugol tun après yalte woola ha kono gollitirta hay e hunde laysa hada hadafuna na ɗum ɗo addi en ɗo hande inchallahu taala fi honɗum o mawdu ɗo ɓay nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe wullitike e allahu subhanahu wa taala nelaɗo yurmede la nabiya ba'da nelaɗo artoyta ɓawo nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam noddowo e diina isa alayhi salam artoyey kono ko wiyete min ashrati saa isa artoyey ɓay isa ma yaali kama qala allahu taala bal rafa'ahu llahu ilayh nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wullitike ko hombo wullini nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam enen ɓe wonɓe hande ko nder ɗo sal ɗo ma e nde julirde ɗo nelaɗo wullitike tawni allahu subhanahu wa taala nelaɗo maki sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ya rab e joman inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura leñolangol julɓe ɓen ɓe yejjiti qur'ana ɓe acciti o qur'ana ɗo ɓe jokki piijigo ɓe yejjiti qur'ana ɓe acci jangude qur'ana ɓe acci gollitirde ɓe acci taskade ya rabbi inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura awa hande na yewtere politique sina ɗum woɓɓe innayi mi yata ɓaynami politicien yewtere nden naafi commerce sina ɗum ɓe wona commerçant fof innayi mi yata ɓaynami commerçant yewtere nden naafi jeunesse sina ɗum mawɓe innayi mi yata kono hande yewtere nden ko mawqifu lmuslimina ma alqur'an haal julɓe ɓen hande e o qur'ana ɗo fi hon ɗum enen fof hiɗen andi pullo ko andirano si innama pullo fuuta ko andirano ko qur'ana ma al asafu shadid hari moɓɓen jannayno faɓɓen qur'ana kono hande hay moɓɓen ala jangude qur'ana hada huwa almarad hada huwa maraduna alyawm awa minni yewtere nden naynnugol tum machallah mo kala hoota hande koyen ndaaru nawnaje ɗen mo kala tasko si hooti ko mum si waaloyki ko suudu mum kanko tum ma kanko e ɓeygu makko ma kanko e moodi makko ma kanko e ɓiɓɓe makko tasko landito hoore mum est ce que haranamin waɗi ha nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wulliti e allahu subhanahu wa taala fi hon ɗum nde yewtere ihwati fillah mi wi ko muusi ko yurmi
étudiant ɓe fulɓe ɓen ɗon yaltani en ko wiyete ressortissant guinéen parmi les étudiants ko ɓen ɗon yalti ko ɓen ɗon hoolora janngo ko ɓen ɗon kadi yiltitoyto ko men ko ɓen ɗon kadi hoolora fii leydi men ndin kadi étudiant ɓen ko honɗum ɓe ƴetti ñande juma ɓe organise ko wiyete match de foot ñande juma à 13h leere nde juulete juma à 13h ñande juma leere nde juulete juma ɓeyni ko on leere ɗon ɓe yahata ɓe fijoya ballon no yurmi étudiant ɓe hooloraɓe julɓe koye ñande juma jemma juma ɓe organise ko wiyete dancing ɓe amata ɓe fija ñande juma ɓe invita hombo a yata e ɗum ko innuɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah aw haray musidɓe julɓe wallahi hino yurmi ma yiltoɗen kadi o ɓurana allahu subhanahu wa taala wa qala arrasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadu hada alqur'ana mahjura no yurmi fi honɗum moɓɓen ko men tuma humpodire faɓɓen ma yaltuɓɓen ko landotoɓe no golle ɗen no marsude ɗa gollude mi sikki ka ɓe accino landade fi ɗa rewde allah ɗa juulude maɗa jangude ɓurana subhanahu wa taala وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا ناس كابنتم o mawɗum ɗo lan fuɗɗorata o e min e hoore am balil insanu ala nafsihi basira mo kala no anndi hoore mum wallahi mo kala no anndi hoore mum aw haray e yettude allahu subhanahu wa taala ay hande ko hande wiyete 31 décembre sa yaltino gasa fotta e julɓe goo on to ɓe woni ko honɗum ɓe woni wadde la hawla lana wala quwwata illa billah en yetti allah en fotti ka nder juulirde wa qala arrasul salawatu rabbi wa salamuhu alayhi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki فيما رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم جلب فتتا يسود يجود الله سبحانه وتعالى فيهن ما هدفهم كونهم بوني ودتهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم بجانغ دفتر الله سبحانه وتعالى حق نمبه إخوتي في الله فحالة دوكم نهالا كحال الله سبحانه وتعالى إن لا أمك محمد صلى الله عليه وسلم لا أماكي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا أماكي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده اللهم اذكرنا في من عندك يا رب إن شاء الله أرينا إن أنتم وندو wonne wadde ɗo ken ko wonno wadde ɗo kon haray ko rewgol allahu subhanahu wa taala ɗen wondi inchallah e malaikatur rahma malaika yurmede mo kala we jentito kadi ndaara ko wolete ɗo kon na haala politique na haala aduna tum
كن ولي الله سبحانه وتعالى يتين كقرانا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا كلا أن وندو بندو كأدنا دو وجبالي أدوت ndara deftere Allah subhanahu wa ta'ala sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gollitira waɗira ɗum kadi fi Allah ma fihi riya wala suma a waɗata fiye yimɓe ɓen inno masha Allah ko jangirtama ko waɗirta ko fi Allah subhanahu wa ta'ala mo woni bunɗo ɗo tum wono yay bunɗo kadi ñanda dargal yo Allah dando en ko ɗum waɗi Allah daali wa man arada an dhicri fa inna lahu maishatan dankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma kala on yejjutuɗo nde deftere ko wiyete alquran koko jangete na jangugol tum kono ko taskagol Allah daali Allah subhanahu wa ta'ala dalali afala yaqra'una alquran ماذا قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ko hande tuma taskota ɗen mo kala uddita nde deftere inna amin kadi yomi wakkilo mi uddita nde deftere mi janga mi faama mi janna ɓeygu am mi janna ɓiɓɓe am ihwa wallahi kala on accutuɗo nde deftere o jangali o jombi o wallitaki ɓeygu makko Allahu subhanahu wa ta'ala okkimo ɓiɓɓe ɗuɗuɓe no faala Allahu jonnali ɓe Allah okkimo arsikanimo ɓiɓɓe o jannali ɓe ɓurana Allah subhanahu wa ta'ala qal ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أنا يبي جل أنا يبي إنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبين إرو بين الله سبحانه وتعالى ندين مؤلا ندي نوتاكي فقد خسر خسرانا مبينا مؤلا ندي نوتاكي أنه هلكك أدنا أنه هلكك كقبر مكة أنه هلكك نيند دنگل أنه هلكك سموتاجي تويد سرات والعياذ بالله الله ندي إن أو نوت إن الله سبحانه وتعالى إن لا مكة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نوت الله سبحانه وتعالى نوت إن لا مكة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحيي قوتت أين هورمو إنه قال الحمد لله كم يجلو حتى دون ما الحمد لله لن يتدى الله إخوتي وأخواتي في الله فليسأل كل واحد وكلا يلاندو هورمو يجتو لتوبين وندسي يوتاما أجودو أميجتو وقبغو داينا قبين دون هندكو مكالا هورمو honto fewndorɗa e o qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah haray nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e maaki ñande dargal Allah subhanahu wa ta'ala landitoyto jiyaɗo kala piiji nayyi e ɗin piiji nayyi ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɓe landoyto on tigi gurdam makko hiɗen alhamdulillah Belgique hiɗen France hiɗen Allemagne masha Allah en wakkili ha fi aduna Allah subhanahu wa ta'ala landoyto en Allah subhanahu wa ta'ala landoyto mo kala kadi
ko wiyete jeunesse makko ko honno feƴƴiri Allah subhanahu wa ta'ala landoy to en gandal mangal est ce que a gollitirno ko ɗon noon probléme jano woni janguɓɓen ɗuuɗi kono gollitiraka ihwati wa akhawati fillah koyen julɓe ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun koyen julɓe a wawi ɗaynude mo kala mo faalaɗa kono allahu a ɗaynatamo Allah subhanahu wa ta'ala no jonnuma malaikaɓe ɗiɗo wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ka wonde e maɓɓe jemma e ñalorma kala ko waɗɗa hiɓe andi kala ko waɗɗa hiɓe andi mal asafu shadid ihwa hande wallahi no yurmi fulɓe Fuuta ko hande yiyata pullo innoma mi wawata jangude qur'ana ko hande yiyata pullo innoma mawɓe an nadanolan l'école wallahi no yurmi no hulɓini qur'ana o memaka hande kadi en yejjiti qur'ana fi honnum probléme ji tum muskilat probléme si on probléme noon feƴƴi probléme go arta ko ɓay tun en yejjiti alqur'an en yejjiti sunna nelaɗo makko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ihwati no yurmi fi on ɗum no yurmi woɓɓe men wallahi summa wallahi woɓɓe men sa landinoɓe hande ko honde tuma wayruɗa uddutude qur'ana honde tuma woɓɓe memata qur'ana allahu subhanahu wa ta'ala ko julɗo imo inne Muhammad Mustafa Fatima kama alimtum kono qur'ana on memetake woɓɓe memi qur'ana si goɗɗo mayi ko quartier en sadaka kono jangete suratu yasin e nder suratu yasin Allah subhanahu wa ta'ala no yewtida on tigi o qur'ana litundira man kana hayyan naafi mayɓe ɓen ko enen ɓe wonɓe ɗo Belgique o qur'ana ko fi onon ɓe wonɓe Belgique e menen ɓe wonɓe France o qur'ana ɗo ko fi enen fop kono natuma on tigi maayi ɓen na janganemo on to oustage woni bisimillah oustage wallite en ɗon wallahi la yanfauka shay'a nafoytama wallahi no yurmi qur'ana on woɓɓe memi qur'ana tumande ɓe waɗata ko wiyete déménagement ɓe wi place ɓe yaade place go ɓay ɓe mari qur'ana on ma ɓe naɓora ɓe mooɓa ɓe naɓora si ɓe hewti kadi ɓe paaka ɓe udditata qur'ana allahu subhanahu wa ta'ala woɓɓe memi qur'ana on suumaye ha suumaye uddita qur'ana no yurmi wallahi no yurmi no hulɓini hande si tawno o qur'ana hiɗen mema o qur'ana hiɗen yilto e o qur'ana wano yiɗirɗen noon portable hande a yejjita e portable ma ko suudu tun aynayi feetuɗo wallahi o waɗay demi tour kadi o yiltito emi yejjiti o yahana portable makko on c'est ça notre vie aujourd'hui c'est que le portable on passe du temps 1 heure 2 heures devant l'internet aye goɗɗo no jooɗi ko internet plus d'1 heure de temps hande fof no andi Facebook maladie de la jeunesse fof Facebook mo yiɗa o naɗo tun hay ko men fof Facebook illa man rahima rabbuk ko moƴƴino e mum ko boni kadi no e mum kono ko boni kon no ɓuri ɗuɗude ikhwati wallahi qad hana alwaqt hewti mo kala e men inna mada gayyara hada alquran fi hayati o qur'ana ɗo ko honno ngo qur'ana ɗo change e gurnan an
gila mi hewti Belgique lan ɗaɓɓa golle Allah okkilan golle Allah okkilan lan faalno jumbude Allah okkilan kala komi faala Allah subhanahu wa ta'ala jonnilan kayfa takun mata takunu shakiran ko honde tuma yettata Allah subhanahu wa ta'ala en yettay Allah ma yedden Allah ɗin ɗiɗi wata wonde ɓernde jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo yeddi yetti mo yetti yeddi mo yeddi yettali mo yeddi yettali ɗin ɗiɗi wata wonde ɓernde on tigi Allah subhanahu wa ta'ala daali ko fi ɗum Allah tagiri en fi en yettumo Allah subhanahu wa ta'ala Allah jonni en gite ko fi en yettumo subhanahu wa ta'ala Allah okkima hiɗanande ko fiya yettumo kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah okkima ɓernde ko fiya yettumo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ittuma ko wonnoɗa ɗon ka nder reedu nene ma Allah yaltimma ko fiya yettumo kanko subhanahu wa ta'ala kono walakinna akthara annasi la yashkurun ɓurɓe ɓen ala yettude Allah subhanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فيهن لعلكم تشكرون الله أتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سنجورنا لو هابيندي مكالانو نلينتكو الله أكيمو والله إن تنبأي كونو إن غاينتا كونو إن على يتودي الله سبحانه وتعالى أو هذا يمسك بجلبه nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddi en yen ɗaɓɓo e gandal yen yilto udditen o quran allahu subhanahu wa taala e ɗi piiji ɗo qira'atan jangen quran o wa tadabburan taskoɗen o qurana ɗo sa udditi a jangi yaqulu llahu subhanahu wa taala ahyanan wonde Allah subhanahu wa ta'ala no yeeto en ɓe natuɓe ɓe wonɓe ka yiite uddita ndaara taskoɗa landoɗa hoore ma ko honɗum ɓe waɗi ha ɓe hewtoy ka yiite ko honɗum waɗi taskoɗa ɓeɗa natoyi aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ko honɗum ɓe waɗi ɓen noon kadi alhamdulillah ɓe natoyi Allah no yetoma wasiqa alladina kafaru ila jahannama zumara woɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala daali malaika ɓen naɓayɓe ka yiite ko honɗum ɓen noon golli ha ɓe yehi ka yiite tasko jangen qur'ana taskoɗen gollitiren li Allah nakuna fi woten wonu munafiq on anduɗo qur'ana andi ko Allah yamiri andi ko Allah haɗi no faami no andi kono gollitirta amalan ikhwati wa ikhlasan ko jangeten kon ko waɗeten kon bayanaji ɗin ka lekkol ka juulirde durusji ɗin fof kala ko waɗeten waɗiren fi Allahu subhanahu wa ta'ala wata waɗu ɓay ustaz no ɗo ma ɓeyano ɗo waɗir fi Allah a buumike waɗir fi Allah si aduna Allah on fof innono hande min buumota ko lanni min mayiday inchallahu taala e o hijab am ko ɗum woni yaqin tabat ikhlasan kono ha hatta yatiyaka almaut ha ñande nde malakul maut arta ikhwati fillah هذا هو العمل هذا هو هدفنا من السلف سلف الصالح يمبي الله أدينو بين أيين وقبي مقبنو ولا نفسا فسها يمبي بين موغو نيرا إن إيه أو مسيطة من دو ديه نفسا كهنو وادي go ɗiɗo tato ɓe foɓɓe moɓodira ɓe yaako makko ɓe naata mo fesa
elandoma ko honno waɗi maada hadath ko honno wonɗa e wullude ko hombo maayi ko ɓiɗɗo ma maayi ɗa fesa ko ɓiɗɗo ma maayi o inna akbaru min zalik ko ɓuri mawnude ɗum ko honnum waɗi ko nene ma maayi o inna akbaru min zalik ko ɓuri mawnude ɗum ko fi honɗum yeeto men o inna ma qara'tu alqur'ana alyawm ma qara'tu alqur'ana alyawm hande mi udditali deftere mi huli no gasaɗo ko min wullini nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala arrasul ya rab inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Omar ibn Abdul Aziz yahe jangon qisasu salihin hombo woni Omar ibn Abdul Aziz nunnuɗo fewɗo amirul mu'minin fi zamani fof no weltanino Omar ibn Abdul Aziz ñande nde Omar maayi ibnu Abdul Aziz julɗo no julɗo goo no seppa no yaha fotti e ahad min ahlil kitab min annasara ko wiyete chrétien o fotti e chrétien jo no wulla onnimo ko honno wonɗa e wullude onni ko Omar maayi onnimo Omar ko julɗo an hina julɗo ko honno wonɗa e wullude onni kono Omar ko fewnoɗo moƴƴunoɗo ha moƴƴi hay ɓe wona julɓe ɓe wona julɓe on Umar ibn Abdul Aziz ñande goo jemma ɓeygu makko huli inni kadanki innimo mada hadath ko honɗum waɗi Omar a fesa ɗa wulla o inni tafakkartu mi miiji lam miijiti o aya Allah subhanahu wa taala no wola ko qur'ana fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yoga e men yahay aljanna woɓɓe e men yahayay ka yiite o inni lam huli wata taw hara ko ɓeeɗa min mi jeeyaɓe yahoɓe ka yiite ikhwati ko ɓe hulno allahu subhanahu wa taala qad ghayyara alquran hayatahum qad ghayyara alquran hayatahum ko ɓe hulno allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala weltani sahaba ɓen e ɓeɗo الله دالي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله نويلتني به هاكو يتي دانكي سكرات كبه ما يتدون هبه جنگ قرانا دودو به من هنده إلا من رحم ربك إذا جاءه الملك hewti kon tigi waynoto musidɓe mum waynoto ɓeygu mum ayay mo fesa mo wulla fi honnu mbayi en naɓorali hay e hunde to en naɓorali ko ɗuuɗi en shirkani allahu subhanahu wa taala ɓurano on en jangude hiɗen shirkande allah ɗen jangude ɓurano hiɗen wadde bida ɗen jangude ɓurano hiɗen ñamude riba ɗuuɗuɓe weltota ko sa memi o point ɗo ɓay arrangeaɓe hada huwa hadafuna alyawm hande yiɗen ɗo ko fiyo nawnaje ɗen yaltito riba julɓe ɓus no ñamude riba jemma e ñalorma no ñamminde musidɓe mum riba jemma e ñalorma no nelude no naɓande mawɓe mum kamen riba jemma e ñalorma ɓiɓɓe mum no ñamude riba jemma e ñalorma ayna alqur'anu fi bayti honto nde deftere woni himo jogii deftere nden ko makko mada faala alqur'an fi bayti ma gayyar nde deftere hakkunde makko e ɓeygu makko ko hombo ñaawata na qur'ana probléme si naati ko tribunal ɓe yejjiti qur'ana ɓe yejjiti nalaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam allah daali
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك ميونيري جوما فلا وربك الله دالي فلا وربك لا يؤمنون ونتاجل به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سينا توما بروبلم ناتو ko Allah nodda enelaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ikhwati julɓe ɓen hande yejjiti Allah ayi probléme ji hay ko juulirɗe janguɓe faamuɓe no haɓa fi honnum fi poste fi honnum fi est ce que ko fi Allah la wa kalla wa alfu kalla o waye si tawi tun ko fi Allah solution heɓoto في هنم أي هدن نوني قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخرجه الطبراني قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسنة وتحاسدوا في القلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم والله صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هري يمبي الله بي هولينو فسينو دغا ميمتا responsabilité نيدا فوتا كو ان او هولا او فسا hande ko yen warindir fi jettugol responsabilité ko juulirde ma ko wontiri wo أين التقوى كنت كل الله أين حب الله وحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين حب الله وحب النبي إخوتي في الله نلا معك صلى الله عليه وسلم سيئي هاتي يمبن فنيني غندال ما شاء الله دفترن نو جانغيدي ما شاء الله فاماما يمبن جانغي فامي kono ɓe ala e gollitirde watadayahu l amal enen fof hiɗen andi ko Allah daali kon subhanahu wa taala woɓɓe men no gollude alhamdulillah razaqahum llahu l amal ɓe ala no golle Allah hokkiɓe ɓe mari mbuuɗi machallah compte maɓɓe alhamdulillah ɓe mari mbuuɗi ko timmata zakat kono ɓe jonnata zakka no ɗuuɗe umma no ɗuuɗe men marɓe mbuuɗi kono yaltinta zakat nelaɗo ma Allah subhanahu wa ta'ala daali والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون بمبي الله أوكي جوني أوكي جودي بماري ها تمي قويتي أنا الحول بيالتنا لزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله بيالتنالي ما شاء الله بدرني سايكم من غتوي بدرني كونو دابbe de hajoni zakka beyaltinali Allah dali lan habdiyon yawma yuhma alayha fi nari jahannam kander yite fi honnum ɓaylam marno oro alhamdulillah ihwa gandal no ɗuuɗi ɗen jangi kono dayyawol amal ɓe ala e gollitirde hayay hande goɗɗo e naɓiɗɗo mum yaw janga qur'ana kanko udditatande o jangata o famata hiɗen andi ko moƴƴi e ngala e wadde hiɗen andi ko boni
iɗen jokki ko boni jemma e ñalorma nelaɗo maki sallah sallam si tawi si yehi ha tawi ɓe yiɗidiri giggol no hakkunde maɓɓe kono ko ɗengal ala ka ɓernde ko ɗum duuɗi hakkunde men aye goɗɗo innama machallah yaahi assalamu aleykum harande ko ɓernde fi qalbihi lhasad haro yiɗama li anna fihi dofu liman nelaɗo maki sallah sallam ɓe taƴi en de ande kadi hay goto ɗuɗuɓe men illa man rahima rabbu woɓɓe accino hay neldude mawɓe mum inna no satti no Europe ɗo c'est pas évident no satti ha hara mawɓe mum no kamen o noddata o neldata jemma e ñalorma hiɓe duwanademo oɗo na yetto allahu subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla tabudu illa iyah wa bilwalidayni ihsana o ɓurana ɗo ihwa udditen deftere nden ndaren ko allah subhanahu wa taala yamiren kon gollitiren ihwati fillah wa akhawati fillah ko ɗum waɗi yimɓe allah ɓen o ɓurana ɗo jokkunoɓe ha ñande ɓe innata alyawm akhiru yawmihim fi dunia ko hande ɓeygu makko no jooɗi ɓiɓɓe makko no jooɗi no gasa yiɓe fesa ɓe wulla ɓay ɓey moodi am ma ɓeygu am ma baabe am mayay yimɓe allah ɓen ari ɓe weltino fi on no mbayi ɓe hawji fottugal e hombo fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa ani lhawa fa inna aljannata hiya almawa ɓe hawji fottugol e allahu subhanahu wa taala hada bilal radiallahu taala anhu arda bilal ko woni sukaratul maut bilal ko mayata no waali ko danki mum ɓeygu makko no fesa no inna wa musibata wa musibata wa musibata wa musibata moodi am mo fesa qala la albilal bilal innimo bal quli wa farhata innu lam welti hande o inni lam welti moodi am no mayde ɗaynomi o innimo la quli wa farhata o innimo fiyon ɗum o inni ɓay gadan alqa al ahibba muhammadan wa sahba ɓay mi fottoye nelaɗo sallllahu alih w sallam meɗen mari rendez-vous o ko honto ma annabiyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa hasna ulaika rafiqa ko ɓen ɗon rendez-vous on ko ɗon ɗuɗuɓe men yejjiti on rendez-vous ɗon no ɗaɓɓa tun no ɗaɓɓa no heɓiri wo ayey wonde ɓenna sa inni a suɓaygoy a heɓata ko ɗuuɗi si mi heɓi mi laɓɓinoyey la hawla lana wala quwata illa billah la hawla lana wala quwata illa billah nelaɗo maki sallah sallam ɓe landotoma gurnam maɗam ɓe landotoma jeunesse ma ɓe landotoma gandal magal ɗi question ko nde wotere jawdi ma ndin ɓe landotoma ko honno heɓirɗa e ko honto waɗɗandi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ko honno heɓirɗa ndi jawdi ko honno wonno golle ma ko honno wonnoɗa e ñamminde musidɓe ma ɓeygu ma ɓiɓɓe ma ihwati fillah la util insha allahu taala albayan ولكن الهدف والله أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى مسيب جلبة أو هاري إن شاء الله من جوتين تايو تندين مكالي من يوتاسكو ستيون تيجي الله كيمو بينغو ما مودي ستي الله كيمو بيبي yo jannuɓe ɓurana allah subhanahu wa taala landoytoma ñande dargal waqifuhum innahum mas'ulun ɓe yahoɓe ɗon yoɓe daro ɓe landotoɓe kadi ɓeygu ma kala ko o faala masha allah a sodanimo ɓiɓɓe ma kala ko ɓe faala a ɗaɓɓi jemma e ñalorma ɗa doga a meeɗaɓe jannude ɓurana allah subhanahu wa taala landoytoma an
Allah landoyto fof hay annabaɓe Allah landoyto fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin e fof Allah landoyto ɓe annabaɓe yottini qad ballaga ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah landoyto on awa janne ɓiɓɓe mon ɓen qur'ana faamine ɓiɓɓe mon ɓen qur'ana jange qur'ana faamon gollitiron hulon Allahu subhanahu wa ta'ala hulon Allahu subhanahu wa ta'ala internet siɗa mari ɓiɓɓe iɓe mari internet Facebook télé wattan ili wallahi alazim hada aduwul islam ko ɓe faala ɓaawo ɗon ko liyukhrijana min annuri ila zulumat liyukhrijana min ibadati llah ila ibadati libad ko ɓe faala ko yaltingolen e l'islam naɓayen e ko na l'islam ikhwati fillah taskoɗen udditen o qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ñande wo ñande en doa uddutude o qur'ana wallahi Allah wallay en inchallahu ta'ala si tawi tun en yejjiti o qur'ana en udditali en jangali en famali en gollitirali en taskaki en anniye on laaɓali a jangi kono ko anniye goo laaɓali ihwa en min si tawi sen fotti e Allahu subhanahu wa ta'ala ihwati fillah ko ɓe wonno yimɓe Allah e Allah subhanahu wa ta'ala neminanno e yetti Allahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jaɓani ɓe Allah subhanahu wa ta'ala no habbi ɓe fi honno Allah subhanahu wa ta'ala no habbi ɓe tawi ɓe yejjitano Allahu subhanahu wa ta'ala Usayd ibn Hudayr ñande goo mo jooɗi ko makko ko sahabajo tedduɗo Usayd ibn Hudayr mo janga qur'ana himo tasko o nani bruit sonko ko ɓaawo suudu o huli ɓay o nani puccu makko ngun ɓiɗɗo makko no ko ɓaawo suudu ko ɓaawo huɓeere o yalti ɓay mo acci ɗon ɓiɗɗo makko hari mo jangude qur'ana ɓay o hewti o hayni goɗɗum no ƴawa no yaha ka kammo o yi ɓiɗɗo makko on o hocci o ƴettimo o dogi o yahi kanelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam on ya rasulallah o expliquani nelaaɗo sallah sallam lanka suudu an hilan janga qur'ana lan tasko mi nani puccu an ngun ɓaylan accino ɓiɗɗo an gon ɓaawo ton mi huli mi dogi mi yahani ɓiɗɗo an gon mi hayni goɗɗum no ƴawa no yaha ka kammo nelaaɗo sallah sallam maaki ya Usayd fatilkum sakinata nazzalat lil qur'an wa fi riwayatin fatilkum almalaika tanazzalat lil qur'an ko malaika ɓe jippino ko janngaynoɗa qur'an on hiɓe jentito ihwati fillah homboye men hande janngata qur'ana hari mawɓe ɓen ko wiyeteno tuma pay kum acciti qur'ana waɗi musique o ɓen nayno ñifu hande mal asafu shadid ko wiyete ɗuytu hande kadi ala ñifu ɗuytu wallahi hada marad ihwati fillah ihwa o hara inchallah ɓayi ɓeɗen wonde oustage men ɓen ko haalete kon no ɗuuɗi kono taw inchallahu taala min acciraɓe ko lutti kon inchallahu taala meɗen huli wolude ɗuɗɗina haala kan hara min gollitiroyta ɗen tori Allah subhanahu wa taala kala ko haalaɗo si tawi no woni qur'an e sunna nela sa sallam yo Allah subhanahu wa taala wallen gollitiren yo Allah subhanahu wa taala wallen gollitiren o waɗa min alladina an'ama Allahu alayhim مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوتنا ما منه كم يوتين كم موقفنا مع القرآن كهون ونرتين إن دفتر الله سبحانه وتعالى عندنا ويده كتنزيل من رب العالمين كجيبورن إمور ده كم كان كوتا كدوليد كمو عندنا نون بيدو يا دفتر ده قطلو ɗo ya andude ko homboni e yamirorde honno gollirta andu yamirɗo on taw ko homboni yamirɗo on ko taguɗo leydi ndi tagi kammuli ɗi tagi ko woni hakkunde leydi e kammu fo o no wi'e rabbul alamin o wi'e ɗe leyɗele ɗo jeeɗiɗi noon kandi fuɗɗi ha kandi hatti
e kammuli ɗin jeeɗiɗi noon si ɗum ɗo fof hawtitama waɗama kadi beɗo woto o wi wasiya kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al aliyu al azim ko woni yamirɗon ko si leydi ndi wo kammu ngu o fof hawtitama waɗama e beɗo woto waɗama ka arshi makko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o wi arshi on ino yaaji ɓuri ɗum ɗo ko arshi makko on kanko ka o woni ɗon kanko yamirɗo on noon ko hombo woni mo kanko ko hombo woni oɗo yamirɗo ko oɗo allah woni allahu subhanahu wa taala mo mara tokara o wi ko lam yalid walam yulad o jibinali o jibinaka walam yakun lahu kufuwan ahad o mara kañum kadi yeruji o mara ambassade e leydi go o mara ko aynanamo Guinée to kanko okkipo Europe ɗo kanko ayni fuu ko woni yamirɗo si onon yamiri hunde o jippini kañum kadi mo ɓuri yiɗude annabaɓɓen ɗum woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sakkitaɗo nelede e nelaɓen fof o jippini kañum kadi dostour makko o wi ko ɗum ɗo woni ko wawata contrôle de gurdam meɗen dan kañum kadi ko ɗum ɗo waten gollitirde tawi noon en acci ɗum ɗo en wi en waɗay frigidaire soɗaɗo tawi no démonta waɗa pièce par pièce wiɗen en montaymo en waɗa catalogue on en montaymo en darata numéro ji ɗin no waɗirte noon mi sikki ɗum hayso montama mi sikka o huɓɓay hayso huɓɓi mi sikka o ɓuɓɓinay si tawi nano montirte noon joni noon en jaɓali ɗum ɗon e marsude e haqqille meɗen wondema a wawata sodde machine on e ɓaawo andugol ko honno moƴƴinirte ko imma innaɓe jonne montanoyowma ma wiya jonne lankatano ko omi kadi heɓa nomi montiroya si tawi anga wawata ɗaɓɓoya goɗɗo ɗum ɗo ko hakkille ma an bani adama fiika aduna ɗo fino ɗum ɗo moƴƴira taw fino frigidaire ma o moƴƴira fino ventilateur ma o moƴƴira fino suudu ma ɗum darnire ko ma heɓa ingénieur kelluɗo allah subhanahu wa taala noon e teddugol makko o tagi bani adama o neli nelaɗo ɓurɗo teddude e makko e nelaɓɓen o jonnimo nde ɗo deftere hino wi alqur'anul karim allah wi nahnu nazzalna alqur'ana wa inna lahu la hafidun ko menen kadi allah woni ko jippininde kadi ko menen ƴetti responsable kadi aynu gonɗe meɗen renide menen allah o ƴetti nde o jonni nelaɗo o wi ko nde ɗo ñawirta hakkude maɓɓe ko nde ɗo gollitirto gono julɓe ɓen musidɗo o e weltanike mo qur'an hande wayino hakkude julɓe ɓen wasi tawi ko hunde nde andaka qur'an julɓe ɓen yejjiti ko ɗum woni qur'an hande goto fof ko mapini ɗum ko honno heɓirta dépense no wurira ɗo e ko honno waɗirta kadi ka iwri to joni noon taw siko ɗum woni hadaf on addugol bani adama ɗo ko honno wurirta Europe e sa hoti Afrique honno wurita taw siko ɗum woni hadaf on taw siko ɗum allah subahana taala tagiri en taw siko fi ɗum walandoy to en ko ɓay en arno Europe hanno darnen suudu Afrique ɓay en wonno Afrique ko hanno aren Europe taw siko ɗum walandoy to en wa ma khalaqtul insa khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun na ɗum o tagiri en o wi kadi o hattaɗi o wi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun o ɗaɓɓa en arsugo mo si en heɓali o landotako en ko hanno heɓa kono noon o landoytoma hanno andamo hanno anda nde deftere ɗo joni noon qur'ana o nde woni wasi tawi joni ko hunde jippinanode fewndo annabi sallllahu alayhi wa sallam e fewndo sahabaɓe makko ko kamɓe tum marno important e mayre enen hande hewti haka julɓe ɓe wata wiide enen en wawata moƴƴinde tun hajuji meɗen ɗin hara innali ko ma waɗiren ka qur'an to par ce que qur'an on ino teddi en wata gollitirde nde joni ko ɗum ɗo woni haali julɓe ɓen en wawata gollitirde ar qur'an on allah noon wi ko nde ɗo kanko o jippini ko nde ɗo jippine dow nelaɗo on ko ɗum ɗo kadi o faala yen gollitir kono yeehi ha wi enen en wawata gollitirde ar qur'an nde ɓe wiya nde qur'an woluno gonga nde haɓɓano nde wallina ko ɗum woni hadafu julɓe ɓen hande kono est ce que ko ɗum ɗo woni ko allah subahana taala jippiniri nde hina ɗum haray ko ma janggen nde faamen ko honɗum woni deftere nde faamen ko honɗum woni nde addira anden ko honɗum woni e nder mayre hara na janngugol ƴeeɗen tun kadi feƴƴa ko ma anden ko honɗum woni e nder mayre ko hontuma waweten andude nde yiɗen nde gollitiren nde noon ɗum waɗi hande mo hadara o koye ɗum ceerno o yewti woni ɓe yaltali muɗum e nder yewtere maɓɓe nde ka fuɗɗode ɓe andintine wondema ko nafata en ko fota o ko sen laɓɓini anniye o ko ɗum waɗi kala e
e windoɓe hadisuji ɓen fof defte wiyaɗe hino selli ɗen fof hadiseji ko yetti e meɗen sahih boukhari sahih muslim e ko nanditata e ɗen ɗon defte hadis mo ɓe fuɗɗorta on ko innamal amalu binniyat ko wondema kala golle ɗen ko woni mise majje on ko ɗe jaɓirte ko woni valeur majje on ka Allah ko si anni on selli si anni on sellali haray fus marsa hande en wakkilike en sunni essence sunnuɓe essence iwi ka woɗɗi hewti ɗo wonɓe nder Bruxelles fo wakkili wiya mi yehu oɗo bayan kono lando hoore ma ko honɗum adduma taw est ce que komi yehu tum wona min kadi mi yeehi kay komi yehu tum mi yaltidoya heeɓe ceernaɓe no wawi yewtere kono haray fus ana ɓorali a naftorali mum haray ha joni bayan on nafalima ta ndaaru yewtuɓe ɓen ndaaru koɓe yewti kon anda koɓe yewti kon ko gonga koko fillaɓe fillani en hina hande qouran on jippi nde jippinoke ha nde timmi kono si ñande nde janggawa a sikka ko nde ñande nde jippi ñande nde yewta fimu o a sikkay ko ma an wona sappede muɗum haray ɗum no jeeya e important ko neɗɗo arata bayan koyo taw hara ko fanɗi o simo marno hanki 50% ndemo hoota bayan on hande yo guero heɓa 70% ma 80% ko ɓeydi e imanagal makko ko ɓeydi e wigol ni kadi mi gollitira e deftere Allah nden haray waaji on nafima si wona ɗum haray en ari ɗo bayan on fi en hebbin kono haray na ɗum woni ko ɗaɓɓaɗen en toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗen janngoɓe alquran wata wonu bimbi ha kikiɗe nder 24 heures ma o musidɗo julɗo a heɓali hay bindol goto ton a heɓali hay alif goto mo janngoɗa ko ɗum ɗo tun janggata tawa alif goto mo janngoɗa nela sallah sallam maaki nde janggata alif goto ɓe maaki mi wiyali noon alif lam mim fof ko harf ɓe maaki alif on ko harf lam on ko harf mim on ko harf si a janggi alif lam mim damari baraji 50 ko quran tun janggata heɓa ɗum ɗo ko nde ɗo tun ronkata janngude yawmal qiyamati immoɗa hari ko a yi'owo ko aduna ɗo immoɗa ka tawa ka lakara ko a bunɗo rabbi lima hashartani a'ma landanoɗa hoorema Allah ko fi honɗum no immintinan ɗalan komi bunɗo hanki hari miɗo yiyayno ko aduna Allah wiya honɗum kadhalika atatuka ayati fa nasitaha fa kadhalika alyawma tunsa aya janɗen arinoma waajotoɓen waajinoke nelaɓɓen yettinino ananirino ɗo yaltiri ɗo wiɗa qouran on ko fi baba soro amen ko fi baben amen ko sinde tuuni honka e mayre honka nduggu ngu ko bappan en okkilande ko baben an okkilande nde qouran are ni ɓe rila ɓe yini qouran on ko hijabu waɗugol ka qouran ka nder suudu ɗo hina ɗum ɗo woni hijabu ko nde hijabu e nder suudu ɗum kono anna hijabu e maɗa puisque an a jangali an nafatama ɓe yetiken kadi ko nde nafata ko on janguɗo nde hina on janganaɗo nde na ñande o maayi ɓe wiyata moɓe janganimo qouran wallahi si a jangano nde haysi ɓe jangiɗo laabi guluji temedere ɗum nafatama fus ka wonɗa ɗon e so a surroyama fo hay fus nafatama wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura ala nana neɗɗo sona ko golli kon kadi ko golli kon ko pellet kadi yoyte joni noon kalkilan hoorema si tawi an a gollata e nder lewru ɗum patron ma o ƴettima a gollali ɗa habbi fende mo a yoɓede wiya patron ma si yoɓalima fende mo haray o toñima andore ko an toñi hoorema puisque a gollali ko ƴettira ɗon koye a gollu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no ƴetti nde deftere ɗo wi ko nde torso ko nde daygu wonande en yen yonnor nde ɗo fiwata en feggo yaha janggo yawmal qiyamati wiya Allah pourquoi min mi heɓali ko fo heeɓi kon pourquoi min mi natali aljanna fi honɗum min mi townano yaka dardiaji dowga etelle ko nde janggo yawmal qiyamati woni escalier neɗɗo natuɗo aljanna ko ɗum waɗi en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore en wawnu en hunjagol qouran okkore ɓiɓɓe hunjiɓe qouran waɗi noon ko nde tun janggo yawmal qiyamati wiyoyteɗa iqra aw warattil farqa jangu jawa fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha fi dunya sakkitorde place ma on aljanna ko nokku ka sakkitinoɗa e jangude on alquran on bi mana siɗa janguno gila e naasi ha e sabbisma rabbika sa hewti ɗon ɓe na won ɗo jangunoɗo ha e amma yaha dow hunjinoɗo ɓen no yaha ka ton ɗo ka sengole arti jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ka jannatul firdaus yo Allah waɗu en e maɓɓe ɗum waɗi hunjiɗo qur'an hino teddi e hoore leydi Allah ndi Allah subhanahu wa ta'ala hino du'animo malaikaɓe hino du'animo mummunteji ɗi hino du'animo yo Allah waɗi jangoɓe alquran haray ɗum ɗo ɓe yewti en e mum laɓɓingol anniye ɗimmum ɗum e point ko ɓe yewti en ɓe wi wondema ko ya gomɗin Allah ñiiɓa kadi nela sallah sallam ɓe maki ɓuuri moƴƴude e golle fof ko adwamuhu ko ɓuuri moƴƴude e golle ɗen fof ko duumaɗe e mum ɗen
hina ya waɗu hande janga jango a jangata hande a janga feccere qur'an ma janga hijbe ɗiɗi ma janga juzu tati jango a jangata hay fus sinda a jangude hande aya goto jango kadi heɓa aya goto ma janga sura goto jango kadi janga sura goto ñande o tawa jangayde ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude no wawa julde jemma si a waway nafude haysi ko darɗe ɗiɗi jemma no ɓuuri moƴƴude e nafugol hande darɗe sappo jango hara watta hay fus ko ɗum ne waɗa arno landino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo wasiyolan yamiran nelaɗo sallah sallam makanimo qul amantu billahi thumma staqim ɓe maki wi'umi gomɗini allah ñiiɓa kadi ko gomɗinɗa allah ko hina ya gomɗin tum hatta ɗon ko ya gomɗin ñiiɓa kadi wona tabutuɗo julɗo ñiiɓuɗo tabutuɗo harana arɗo o janggo e yaada e maɗo faɓɓi janggo ko siwaya kadi ari ƴetta na ɓora to fi on ɗum par ce que a anda dina maɗa kam siɗa anduno gonga ko jokkuɗa kon si goɗɗo go iwrino to janggo ari wi ko ɗum ɗo a wiya hina ɗum qur'ana wi goɗɗo go iwa to janggo ara wiya ko ɗum ɗo wiya hina ɗum nela sallah sallam maki ko ɗiɗo ɗiɗi nela sallah sallam ɓe maki taraktu fikuma shay'aini lan tadilla ma tamassaktum bihima ala wa huma kitaballah wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki mi accani on piiji ɗiɗi on majjata fanni ɗon jogitiɗi honɗum deftere allah nden e sunna nelaɗon sallallahu alaihi wasallam jogoɗen ɗiɗo en majjata koye laawol fewngol yeheten yo allah subahana taala fewnu en ɓe makanen e nder yewtere maɓɓe nden yen miijiti ko fi honɗum kadi moɓani ɗen ɗo woɓɓe goyno mooɓi ka yaasi woɓɓe goyno mooɓi nokku goo kadi si faranasima nde ɗo moɓande kamɓe koye honɗum ɓe mooɓi est ce que kaɓe woni toon ko to woni ka yehete toon est ce que enen si en moɓanokiɗo kadi na kaɓe mooɓino to moɓotoɗen yo allah dandu en tawi enen moɓande nde mooɓiɗen ɗo nde ko nde ɗo ɓuuri marde baraji sabu ko nde ɗo nde nela salah sallam maki e hadis mo ɓe fillani en wondema yimɓe moɓodirta e cuuɗi jeeyaɗe e cuuɗi allah ɗin sowona allah immina e malaikaɓe ko ara mbata ɓe manta ɓe janto inde allah ka maɓɓe allah subahana taala jippina yurmede maɓɓe allah e hoore mum kañum kadi janto inde ɗo yimɓe dowga yo allah tawra ɗen janta dow to ɗum koye nde ɗo jonde heɓoto yo allah joɗɗina moƴƴinan en sifa ɗe ɗo jondeji ɗuɗuɗe yettiɓe maaki e nder yewtere maɓɓe nden wondema haray neɗɗo hino ado arde ɗo himo toro allah yo allah newnanmo o yaha Europe hadaf on ko honɗum ko fi o heɓu jawdi puisque simo heɓude toon no gasa hakkille makko ara innatani o arɗo joni noon woni ha o ari allah udditi arsike on o torino golle allah ko rimo golle premier question ko landoto kon ene ustage joni noon si on tino gollande ɓe portoɓe haray ko honno ɗi waktuji fi juulugol patron anmi simi juuli tuma yaltinaylan golle joni daru ko patron ɗiɗo marɗa ko patron ma on ko adna ɗo ambosuɗo ma ɗo on hiɗon golludude fanniɗa selli hiɗon golludude fanniɗa wuuri sa maayi o mara haaju e ma sa nawni o mara haaju e ma haray hande kadi ko angi mo maridi haaju ko angi oya patron dow ga mo yejjutuɗa fi mum on wiiɗa si oɗo seytinanima tum ɓay a juuli ɓay a weltini o ga oɗo seytinayi accutuɗa o ko o ga kon ƴettuɗa ko oɗo kon oɗo ñande woni a sellaw an on haaɓi joni noon an hiɗa nawni ɗa yehude noon ka hombo to patron ma ara noon mo duwanoɗa wadde patron ara noon on ɗon noon a yehi ka makko o tawa tuma tawɗa nawni esen nawɗo no wawi gollude allah wiya a arilan ga fewno marɗa doole ɗen fewno toroto no ɗalan to hanki itta sadakaji allah koran visa komi wonnoɗa torade natuɗa e nder leydi ka falɗa natude ɗon komi wonnoɗa torade mi hokkore jawdi ɓay jawdi heɓike hande a golle heɓike a yejjitilam min ga puisque haray neɗɗo o woni moƴƴuɗo ko allah innal insana li rabbihi lakanut a woni fitrowali a woni dulluɗo ko allah subhanahu wa taala saabu ko kanko torinoɗa ha jonnuma ɗiɗo hande wiɗa a mara tan patron ma o seytinante o wi wata en yejjutu wondema kadi ɗen acci hombo jibinɓe en ɓen mawɓe ma ɓen yumma ma e ɓen ma ɓe anno fotata o ko a jon jawdi ko a jon gandal a mara hay fus kamɓe ko ɓe wiyata ko ɓiɗɗo an on miɗo weltori ɓiɗɗo an on ɓe duwanima ñando ɓe welti kono noon ko sa weltiniɓe kadi ko sa weltini allah a weltiniɓe sa wata weltangol maɓɓe ngol nafete fi hon ɗum waɗi noon ɓe inni goɗɗo ko landino o inni wo est ce que bani adama hino wawi yoɓude haqqe mawɗo muɗum haray ko honno duranta mawɗo ma on est ce que ala wawi yoɓude haqqe maɓɓe on o wi o oye o wi fi hon ɗum puisque bani adama si mawɓe maɓe woni ha ɓe nawyi allah ko wiya moƴƴo e maɓɓe o wi tentini noon si woni ha ɓe nawyi woni ɓe ɗin noon ɓe wuuri ma woni goto e maɓɓe allah wiya moƴƴo e maɓɓe ko ɗon aljanna ma on woni
o neɗɗo wiyeteɗo Luqmanul Hakim kon gorko moƴƴo e nawa annabajo ñande koye ɓe janga ka karamko maɓɓe e karamko makko inni wo mo faala goɗɗo e maɓɓe kamɓe jangana ko ɓe yo addanoy ɓe leydi mbullari iwdi ka aljanna fof miiji ko honto ndi mbullari iwata Luqmanul Hakim ko neɗɗo marɗo hakkil marɗo ko wiyete ko ñeeñal e gandal o yimmi o yeewi taw e yumma makko o inni nene towne koyɗe mon ɗen seeɗa ɓe towni koyɗen seeɗa o nokki mbullari ka sengole koyɗe maɓɓe o addi o hibbi yeeso oustage makko o inni oustage min mi heɓoyi mbullari ka aljanna ɓe inni honto ittuɗandi wo ka ley koyɗe yumma wo honno andirɗa ɗum wo nelaɗo sallah sallam maaki aljannatu tahta aqdamul ummahat wi wo nelaɗo maaki aljanna ko sengol ley koyɗe nene mon ɗe woni yumma mon e ɓen mon o wi wo ko ɗum waɗi mi ƴettoyndi leydi ɗo mi addi mi hebbi joni noon an yumma ma e ɓen ma si ɓe nawyi yimɓe ɓen ko wiyata ko muñño feƴƴa joni fi on ɗum puisque ɓe koɓe woma weltinirde koye muñño feƴƴa joni safe ɓe feƴƴina joni lutta joni har a yanggotako kono an kamɓe noon fewdo ɓe yangantonoma an hari ko fiya janɗu yimɓe ɓen inna muññe feƴƴa joni hon ɗum ɓenu yagal ngal puisque ko on tuma tawata waɗa piiji fof e hoore maɓɓe donc kamɓe ɓe muñño fi on ɗum fiya janɗu an muñƴoɗa fi on ɗum fi on surtout yaaka nder leydi to fowtoɗa ko ɗum waɗi duwa maɓɓe ɓe duwa men hina goto ko ɗum waɗi kala ko esuɗen waɗangol ɓe haray hiɗen fanɗini e sengo maɓɓe yo Allah on waɗu en ɗoftiɓe ɓe mi sakkitora hon ɗum nelaɗo sallah sallam ɓe maaki man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allahu kariha Allahu liqa'ahu ɓe maaki kala weltorɗo yiidugol e Allah hiɗa welti fi hiɗa fokkiti mayde ɗa welti fi hawregol e jomiraɗo ɓe maaki andu Allah no welti fi on yiidu kala añuɗo hawroyde e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala puisque ɗa andi ko ardinɗa kon ɗa andi ko fokkutoɗa ton ɓe maaki haray Allah kadi no añi fottugol e on ɗon nokku ka wonanɗa Allah ɗon Allah ko ɗon wonanma si a inni Allah no añuma andu Allah no añuma puisque ɗa andi golle maɗen sa wi min Allah no yiɗinmi hoolo Allah kan no yiɗuma waɗi noon innal insana ala nafsihi basira neɗɗo kala no andi ko woni ka wonki mum ko no andi honto ha honto jogani Allah e giggol hino andi ha honto kañum kadi Allah yiɗi ɗum haray ko ɗum ɗo wonno komo siɗɗon yewte muɗum ha ɓe andintinen kañum kadi ko sakkitorde ɗo wondema hande en hewti ko wiyete kon ghazwul fikri yafono e oɗo ghazwul fikri ko seeɗa seeɗa ƴawrata ko ɗum woni e sansugol haqqille ɗen hanki ko anduno ɗen tono mani ɗen ko film uji darnano hoolji yehe ndaaro e to cinéma on tawi woni mawɗon joni o watti wadde ko fu num o hersa yogol ka film ton o fotta e ɓiɓɓe makko ɓe ɓe naari ɓe tawi ɗo marsata ɗo ko sukaɓe tu yata ton ɓe waɗi hon ɗum ɓe moƴƴini vidéo joni mawɗon yata ton ɓay koy ko so wayni kana yewde ka film ɓe naye ɓay koy koni acce o gayni bonde ɗo sa yiwi ɗon ɗa ndaaroy to kamɓe kadi ɓe hoɓɓina cassette vidéo on ɓe ndaara ka suudu ko ndarte to kon ko ɗum ndarte ka suuɗo kadi ko cassette goto watteɗo ka vidéo ɗo on ko o kadi waɗete to donc an mawɗon a hersa yaadugol to e puutoru mandu kono ka suudu ma a hersata ndaarugol ɗon watti joni ɓe waɗani on fof ko wiyete kon DVD cassette gotum ndarte kon to fof on fof on ndaaray ɗo ɓe watti waɗandema kañum kadi humma tosokum kañum kadi vidéo on tosokum kunɗon joni ɓe yaali ka cinéma ka hool jano to ɓe ndarde ka salon an naata ka samour ɓe ndarde ka salon kon ɗa wawi ndarde ka samour sa yalti a fayɓe ko ɗum wonɗon ndarde on accata iɗa andi ko somu wonɗa ndarde kande samour watti joni tawi fof ndaray ɗon kañum kadi ɓe watti wadde hon ɗum koye ɗum hawa ɗo mobile hol tosokoye ɗo joni ndaray ɗo ko falɗa ɗiji bonɗi e moƴƴi wano usage yewtiri noon fof no ga donc ɗum wiyete ghazwul fikri ɓe waɗi ka Facebook a ndaray ko boni a ndaray ko moƴƴi joni noon an babajo no gasa a anda hay ɓe windi inde ma e français yaha sodana ɓiɓɓe ma ɓen internet télévision ordinateur ƴetto piiji ɗin fof joɗɗina wiya ko fiyo ɓe finu fiyo hakkille ɗen finu ɓe fina ha ɓe añe antaw puisque koɓe hakkille koɓe portoɓe wan nder ton kon hina fiyo ɓe yiiɗe antaw babajo koɓe añayi Allah
ɓe aña dina allah kam ɓe nanno vraiment ɓe portoɓe avance nani ndaari piiji ɗa wawi wonde ɗo joni yewda e wonɗo amérique ka islam a heɓata ɗum ɓe waɗi ɓiɗɗon añi islam taw hombo woni sabu an babajo ɗum ɗo woni gasol ficri ɗum woni ɓe jasiri hakkille men ɗen joni ɓe pooɗi en ha en naati ko nala sala sallam makono wondema wo haysi yahudiyankoɓɓe ɓe naatoyi ɓe gayi ka ngiiru kandu natata ɗon wo en ñentinaɓe enen julɓe ɓe jokken ɓe ha naate nder ton haray hande ko ɗo fewni ɗen enen julɓe ɓe kono en toriki allah subahanahu wa taala yo allah taw hara en faami ko ceerno o yewti ko goto kala so yiltike hande ara caali ha janggo waylita deftere nden hara wiyali ko deftere bone baaɓe ga cannolan ndeni o fuɗɗo hande o janga mim zalikal kitab ma o iwra nas ko wata jangude kon o janga hara na wigol ustage en o wakkile to menen gaddome ɗen arde a anda hunde tuma mayata guiru an kadi wona ka ustage ɓe woni ɗon no woodi déjà e wiyeteɓe ustage hara memata qouran on ta ite jembi ustage ɓe jembi nelɗo ustage ɓen on woni allah subahana wa taala e nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam jentu ko ɓe ɗo wi kon haray a woni malaɗo a woni malaɗo danda boneji muɗum en torki allah subahana wa taala lawɗen jangoɓe alqouran haray mi daro ɗoɗe mi feƴƴina e programme fewndi ɗon haray ɓawo ɗum ɗo inchallah ko waɗi kon mi weltani kon e moƴƴugol needi ko wonɗen e muɗum kon e jonde ko jooɗa kon en torki allah subahana wa taala kala lakkere ko woni e muɗum yo allah waɗan en birdi mum parfum ka aljanna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh